Enenthi Kathukini ila muthesya ukamba Masinga nimanengane ilungu ya mithenya ili kula kwi kampuni wa kunyaiikya mwaki wa Stima Kenya Power kutungiiya Stima kisioni kiu na vala matisya kutwaiisya miatianio nginya maovisini ma Kenya Power Murang'a kethiwa thina ndwithinikiwa. Enenthi meweta viasala ile itumiaa mwaki wa Stima kisioni kiu taikunikite muno uvungulu wa muo ukakusiwa na ndawa kuthuka si masipitalini kumanwa na mwausu wa mwaki wa Stima. Ben Musau na mauvoa kwa kilungu kiasa Enenthi Kathukini muthesya mereza kwitha methito mekivinduni kumana na kwa mwaki wa Stima kisioni ki na vala meutala wasyo itina viasala ila itumiaa mwaki wa Stima kwitha ikunikite muno itina wasyo kuvingwa soko zito ila ziokonewa viasala ne twese neza ki itumiaa Stima nondo zoko toa mina ovingwa pate security ongei kuendeea ne laizi one to nindi Stima nondo Stima niwo kela genge nezioka inge biazalani mundu wonde kukuna we azaluni mundu kukuna we agenos mundu kweka wording photocopying andu azuo ndepa yundo meka nondo Stima iwandie na yuinze ndikolia wa mundu wena nduka ba ya wekete saluni abi ni Stima wa thimwe imoimai we ailete kuiba jao siana ilete kuiba zukulu na jao ni sawa sawa aya etha Stima ndu iko na tegemea biaza lozu wake ni kulia mbeza cia ikibwe mwene atona kumya ba na yemo kuniwa biaza etha ni kinosi na gogwito kujua andu ingi makuna biaza nondo ko ile na etha kinosi mwene kinosi wa binga ile yaki ko withio to kulia andu make na bawa inyo mwethete mwe moyo kwito nondo moyo totethia na still ona mwamina Stima watwika ndwego ni motweta cia bill ni muka charge bill mukambe ibiano maito mana na bayondo mwetha mujeka meweta ngiakya ko kwito nenthi na nithe twi mwiso ko twi mwiso na nituthina muno undo nya ukulia ndwala asuma maseuva cha mindo matwete itue itecha ulika imutwa twenda itue ila itecha ulika imutwa nondo ile kila imutwa chabalukanga kwanza ithie twina tusamutu tusimu ona nitwaienthi kukulia mbesa kula kwikyana nituthina muno na twiba ithie twiba twikati twita kyondo twita tumakanda nituthini ova na kyana cha saluni na kyana cha mbota tuthinie piu. Sisi kama wana boda tumetezeka sana, pikipiki zinavunjika, kuna moto ya kuchomelea, tunaenda mpaka Gereria na huko Murang'a. Murang'a kuna Stima, huku Kambani hakuna Stima. Stima wametoa huku kwetu Masinga, tunateseka sana. Tunondoka huku ni wakati wa mvua, wheelbarrow zetu zimevunjika, hatuna vitu vya kubeba boda tukipeleka kwa shamba. Tunateseka sana. Hawatusaidii, Stima yote imeharibika na Stima inaharibika kukiwa hakuna mvua na kukiwa na mvua inaharibika. Hatuelewi wametuletea Stima ina gani. Kama hawatabadilisha Stima watuambie tutafute sola ya kutumia. Ndio tuelewe hakuna Stima, tutafute sola mapema kila mboma iwe na sola ya kuweka simu ya kuchanji simu kwa sababu mazimu mingi imezimika. Sisi kama wana Kathukini muthesya tunasema tuna shida ya Stima. Ongiene ndia meweta ndawa ila si masipitalini ndasiende na kuthuka maundu mavata kuungama maskuluni ovamwe na siko cia uvungulu wa usese ikwikinyia kisioni ki kumana na kwa mwaki uyu na twina masipitali ala mendawa dawa ile itumiaa ciikewa fridge nikana ciiteana dawa isu cionthe ciikilia ciekala kute Stima cionthe itwikite cia kwicha ika expire ikekwa nundu ku Stima kila kingi ni masukulu oyu maendezi kindu kira mutiani na bate Stima ba isukulu eneza ambia mutiani ba kwa nondo na thio kama sukulu onthe na maete ngewa ya Stima kula kuonge wethio kethe ya Stima itue ni cia balukile na andu make na bawa maishukulika na wauma ba wa thie ndikuota kuoga bati mayetha na shughuli na wako na simu malota ithie twekulia sindikali nene etha ibatoneka ma wa ba muthesya usenzwe umme Murang'a wekiwe ba mazako connected no wakuma ndalani nekana andu maba kwito matetheke nondo ithie tuitindia uthena Stima tebo no change ya kindu kitwa insecurity isione sito
wethe insecurity yende nondo nazio mulika mwiji saa stima wa mina ithotego ikakana kwa still netuonindi stima nondo wa security yuyu Enenthi aya nimanengane mithenya ili kula kwi kampuni wa kunyaiikya mwaki wa stima kutungiiya stima uyu kisioni kii meweta ta undu wa kusenya kuona me kivinduni ona kwitha stima umite kisioni kii na vala matisya kutwaiisya miatianio nginya maovisini ma Kenya Power kauntini ya Murang'a ketha thina uyu ndwithinikiwa ndwanengane mithenya ili etha stima ndukwakana muthesya andu maketha baoka imukwitwisienu na muigwa transformer sienu tetha tesi muthesya kwitha stima ngilivote avilingi wa maovo Mutongoi TV nye nitawa Ben Mosau.